بون، هذه رسالة نقدمها للجزائريين اليوم. رانا le 9 le 9 juillet 2015 sur l'article sur Facebook de France 24. France 24 الجريدة France 24 والتلفزيون France 24 داروا ان ارتيكل sur في اللونسمون تاعهم تاع الفيسبوك ان افرونتمون كونتر عرب اي بربر. فوالا انا رديت عليهم سور لارتيك، رديت عليهم باللي ودي سي با ان افرونتمون ما بين ميزاب بربر وعرب، سي ان افرونتمون الجيريان كونتر برنار اونليفي ليفي. Il y a beaucoup de monde qui ont apprécié ça pendant une demi-heure. L'article il était intact. Bon, ils ont vu, c'était les Arabes qui ont apprécié ça, beaucoup de gens qui ont apprécié ça, c'est pas que les Algériens, de partout. Après, نص ساعة من بعد كي شافوا هكذاك هما لا ريداكسيون تاعهم تاع الفيسبوك il a supprimé mon article. الوغ هذه الحاجة اللي تردوا بالكم منها. يا العرب ردوا بالكم منهم واش راهم يعطوكم صورة ان ايماج موفي على واش راه صاري في غرداية وكاع. ما تامنوهمش وما تامنوش لي زيستوار فانيك، خاطش هذه ما كاينش كان تعايش اللي تكزيستي الجزائر. كاين ميزاب وكاين العرب في غرداية ولا قرار، ولا نعرف ناس في قرار ما معيط الناس من قرار باش نستفسر في امر، والناس حبي يقول معروفين يسكنوا في سونتر تاع قرار. والله هما مش فاهمين الامر، والله العلي العظيم هما مش فاهمين الامر. القتلى من زوج اعداد. بون، على هذيك نقول لكم ردوا بالكم. كي نقول ايادي خارجيه، ايادي خارجيه باش وصل لكلاشينكوف قالوا لي باللي تيراو عليهم هذا الانسان اللي عيط له. ناس لاباس به، عاقل خدام لاباس به. قال لي تيراو في الكارت تاعنا، قتلوا زوج. قلت له يا ودي اخذيكم من نار الفتنه ان شاء الله يا ربي. انا بين نقول لكم بلي نار الفتنه الناس يتحوسنوا في ديرها في الجزائر. ردوا بالكم يا ناس غردايه، وردوا بالكم يا كاع الجزائريين. ما تنساقوش مور هذه الفتنه، وقبضوا دياركم، دخلوا لدياركم وقبضوا دياركم. خلوا الجيش ولا بوليس والارمي قالوا باش يروح، خلوهم يخدموا وشوفوا واش كاين وربي يجيب الخير. الصبر شويه وربي يجيب الخير. ما تنساقوش مور الدعايات والهضره باطل هكذايا. المهم ما يعطينا الخير. وماتنا جو غوفيان نهضر بالفرنسي باش France 24 il va comprendre mon message. J'ai envie de vous dire, vous, France 24 Télévision, surtout sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'ai commenté un commentaire, j'ai mis un commentaire sur vos titres. Affrontement entre Arabes et Berbères. Bon, j'ai mis, c'est pas, j'ai écrivé, c'est pas vos titres, c'est pas juste. C'est pas un affrontement entre Berbères et Arabes, c'est un affrontement algérien contre Bernard Ornélivi, ce salopard, ce salopard. Je sais, il a une main dedans, je le sais. Il a une grosse main. Il est soutenu par vous, hein, je le sais aussi. Et ben après ça, une demi-heure, vous avez vu les gens qui ont apprécié qu'est-ce que j'ai dit, vous avez supprimé qu'est-ce que j'ai dit. Alors, si vous prétendez la liberté ou la liberté d'expression et tout, alors je ne vois pas. Je ne vois pas votre liberté d'expression. Alors, si vous croyez aux démocraties, alors si vous appliquez chez vous la démocratie, appliquez-la sur le Facebook, laissez les gens exprimer, ils disent qu'est-ce qu'ils pensent quand même. Alors, c'est pour ça, j'ai dit aux Algériens, il faut se méfier aux France 24, au Canal+, c'est des manipulateurs, c'est des chaînes manipulateurs pour manipuler le peuple algérien. C'est un travail de juifs où on est conscient, nous les Algériens, de vous travailler sur l'Algérie. Ou qu'est-ce que vous pensez faire, alors vous ne pouvez pas gagner. Vous êtes perdu d'avance. Vous êtes perdu d'avance.
On n'est pas, on n'est pas un autre peuple, on est des Algériens. Il ne faut pas oublier ça. On n'est pas un autre peuple, on est des Algériens. Alors, vous êtes perdus d'avance. Toi et tous les chaînes françaises, Bernard, de chien là.